Uy. Usep. Tambak, ma'am. Don't know how to rhyme, but damn we try. Asan na yun, sir? Sagasa, basta dagko. Kita ko siya. Kanya akong luwat ya. Skin sa gawan. Gawa ba ako? Skin ako sa dua ka rice. Dua po ka rice. Mga outside mo? Kapon. Kapon. Chicken skin isa 15, 20. Ah, pinsi mo eh. Pero 20 ang kadaghan. Oops, di na mo. Wala skin ako ah. Ako ah. Kami rin guys, wala tang maging may isa kadlaw rin. Walang kaya naman kinawan ko rin. Nalagi magbigay rin sa Ano may mga. pako pa? Sunod. Di ba kabayo ko na rin manok rin. Hindi may malano ko. Slightly lang may mabayot. Slightly bayot. Mabayot or mamayot. Teka dito ron. Sa kabayot niya mas sarili mas Ikaw ba? nasa naman slightly bayot. Ikaw lang makabayot. Yun na kain eh. Natuwa kayo sa mamayot. Bulani. Iba na may korta. Dili ka ni Papa ro. Look. Uli. Kanipa pala. Na. Kapag ilagay tanan 100 something na. Pagka. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Come on, tayo eh. Kailan nag-aray? Dua. Dua. Nandrin na ako na Ako po dua. Hey, Guan. Chicken skin. Kailan? Salam. Oh, dah. Ini sa mo. Ha? Sige, sa mo pa may mga. Di sulod na siya sa plato. Pwede mapanuri oh. Hindi na eh. Okay. Right. Kinsi baru balik 20 utang ha. Tira. Dua pa ba? Pasanay hangin mo na dira ka dungog ba. Very good. Kita ko. Kita na ba kana bitang dali kay makita nga sisig pag dali makita. Taluan mo, hindi na ka May pangaon guys, grabe rin mga kauban. Mga ano ba, naglumba. Gani. May tayo junk food spot. Ayo, jangpo sa daan ng manok. Mulunod sa kini kayo na. Ang manok pa jangpo sa daan. Batang.
Bakit sunan? Busog na pud ming tanan. What a small world! A small world! GoPro na banat. Para sa kuan ba murag Ibak niya, nagdagan. murag kay dahil sa kita na may magkamot na. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic. Yawan, ikut ang bilisan na tulugo. Yawan, ganda. Basta na ba? Yan, ito. Progress, train natin ka. Awan, Sagot kaya. Tama, no? Hanggang dito na lang. Mga German nila, German. Oh, yan mo man. Dito ang preferences. Di ba't sabi mo ay di mo ako iiwan? Di pababayaan ang huling masaktan. Walang to guys, salamat. Salamat guys. Susunod di gayon. Maraming magandang program. Thank you so much guys, bye bye.